Ha kaneka video ngin yepe ya kita kisan teli ki YouTube channel kebahe subscriber tam napo kajila Meghalaya. Kawai na ki YouTube channel kebapau ba kebat keba ajing tip bat kala patai kubor bat kijing jia kebaban kesni apo kajila Meghalaya. Atip kerteng kum kepatis TV. Kawai na ki channel kebayo nang kongdo apo kajila Meghalaya hado 1 million subscriber. Ya kaneka channel kala sedang wanjon apo ke YouTube nado kendai trik September arjar katsau. Mat ke long kawai na ki channel keba nangkong do napo kajila Meghalaya kebayo hado 1 million subscriber. Kawan baar da kati 7 new. Kaneru kolong kawai na ki channel keba ajing tip bat ai kubor sha kinong chung jong kajila Meghalaya. Bat ia kaneka channel lawan join nado usnem arjar kendai bat kaliyo ado 1 lakh subscriber. Adin jong kene lawan balai da unong san hima. Kene ru kalong kawai na ki channel kebapau bah po kajila Meghalaya. Bat keba ajing tip lane ki kubor jakip nong chung jong ka Meghalaya boro kawai. Bat ia kaneka channel kalawan join nado Agos arjar arpau bat kaliyo ado 1 lakh subscriber. Lawan basau dah kawai na ke channel ke bapau bah kalam jing shai channel komedi. Ya kane ke channel kala ai penbernya ya kipat ba kinong chung ka jila Meghalaya. Bat latip try da imarang ba. Kane kala sedang wan join nado kat nyau trik Oktober arjar kat kendai. Bat kaliyo hado 1 lakh subscriber. Hadin juga ni lawan besan da kawai na ke YouTube channel ke bapau bah jelau dok tir. Keniru kalong kawai na ke channel ke ba ai penbernya ya ke nong jong ka jila Meghalaya. Bat ya ke channel kila sedang ban join apo ke itik na do usnem arajar kan nyo bat kila yo hado 1 lakh subscriber. Tetang kini kisan teli ke channel ke bangi wanra entah gasni ke channel ke ba bondu ke subscriber napo kajila Meghalaya.